megalayapost.news. Kinoyalam Kanyotram National Youth Front HNYF Northern Region kasngi sajan kalanang penskam shushu yagi paya jong kaseng umsning dak ba penskam no eki arpsan gut kinong kit kamot ma jong circle kiban kmi ya kakya kashan jong kipat ba kathan yakini kinong kit kam la penskam do ba Barnabas Mani Vice President HNYF sengkmi hagajing don lang ba Hastings Lengdo President ka Northern Region uba Robinson umba Finance Secretary HNYF Northern Region ba Don Roy Share Education Secretary ka Northern Region agabalawan ban IMCM lang do ba Ruki kala cuman ke umsning town dorbar lambat kiwi-kiwi kinoyalam kaseng HNYF na Northern Region. Kinoyalam batmai ke HNYF umsning circle ki kentup yuba Josepher Lapang kum Presiden ba ban pensyai umba Vice President Iban Joplang Thaba General Secretary ba Gabriel Lapang kum Assistant General Secretary lambat shibunut kiwaipan agane keju usngi la yoru ban penskam sendan yo samla Shining Star kenta kum Assistant Finance Secretary jong ke HNYF Northern Region habakuran hakane kesngi na kalyang kinoyalam ki ba kman kilapan pa gejing kemen ke bakra ban yo ki arpusan gut ki mensi bashenrang ki balakloy ban lan la de na kabentaban a gejing syakri ki ba bat kitei nyong keren kilapan pangau ya kejing kermen nakini ki arpusan gut ki samla bakin long shisha ki sembai ki blabet nak kendau ko basbo kenang bakin la ban ei nak bentah kejal ben rio kila ong ru ka temru boy ki babun ki jaka ki badai ki khapur bar ki jala asam palayu iya gini ki senam kejing sha tombor ki jaka khapur kelanang jor kumta kum ka seng ka don kam shisha ki mensi bashenrang bersyakir sirham haka kerteng jong ka seng HNYF man ai kejing ya dai ki pajba jong ka dong ri boy kam tam haki kam sha tombor haki jaka khapur kila ai mesim ru bakum kinong yalam ka seng ki long ki bayi tali bat ki basong tu cimun haba ki don ginu kiman ki bhaban mi sakman bat haju kapor ki lapan slor bukin long ginu yalam ki badan ni gajing ki kli bat bania ringkan bat ublai utranong tha sem juni tempat dengan di ringkam juga nama mi magini kisi kat syabalik kat syabawan kajing sya kulub lane kajing sya nyon kadon haka baro ikeleng sodong juga te perlu nyuda kujungi nangka kawai di distrik umasuang no kali distrik ke masyarakat output usam habarok kalian ni kum distrik riboy ni kuai ke distrik ke masyarakat output usam nangin yatren nangin pai apa ide dan udah sana para nangin mai kuli building uta tertel di pai sablok tu kisah kuda di umat nangin maulas nai bat ki terso uta mii malaranyum klain malaranyum yang siam ban kendit benriu kalau kendau pasal ini bahkan saja lane kan saja ni ego aku be pat di benriu kumta ngakarpat ba niwan lane ngakarpat jadi we di member jongga HNF bangsa simpi kemai jong sing serkil ba pidei banbat lani pidei ban kemau tangoi ba HNF ba donor jongga kadi kendeu syap lani buat usam pimat bijinge terese na kalian jongku ba kharchim don kumbayam kumo yam group ba let's say we don't come ban simpi no na koi kalan kor kum president nomor ba hak arbi objektif per labun kino ilam dede makta daun mi ya kecik sauha dewan ma biru kino ilam coba ni kesar kilu babila ma kiwi kiseng pimi na kamat sauha mndai ma kumbore no de pig ba kpai apa pisimti ya ka kam kino kamat mai jokka ai chori afru perkhat ba de kino disiplin ya de pi kamut ba kumo persemene kamu balada biru hak itu bagi after pinlong no kino kron ban kali kisir pinlong no kino kron ban kali doyo pinlong no kino kron ban budin ya ke ino bisa bala kile biru pinle kamu pinlong ta pi mencimpan kau ini jemput diperhat lada le chuliaf ada mendan chuliaf wat jubam armaloi lai maloi nama teteng lada pidon ke chuliaf teteng bilong kibarin teteng do sim presiden teteng do kermen kita kesembalan wi sembalan teh mak group kak kita kali wanki bab kilaman ha mak mai iman tak kali do sim nah we joy we ha teteng polba
hak porsi kah jom ngire kata tradisional jom jika perlu kawan kata tu meeting tu sita akan kene dapat berlanjut ngata le do kasu pun kisah ada buat muncul kata sek ngale do asti berang kisah katakan ke jinglong ke jongi ngapai ke telun muda dan mata kenal kum lo yang seng balak mak kum lo yang susah kum menjadi le sek tal kami banga mak het de la jaga cui ke tambah het kendit tambah kendit te kum tahu balak men nga kutui pi simpe tam ko ke jingkon lana pidon nak lama jaga HDF b de HDF long no ilam jaga cui long sipai jaga HDF wat nam bom armaloi lai maloi kam itanak ngata kata ngoi mablei lalu dala ina sai dalam meeting tu itu ada te mati dalam meeting kesiu te kemat dalam meeting abi of te kemat te sana bang bi ibru ki iyo te menta te media collection te si phang te la viral ba te ba kesiu eu ba te ba abi of lalu bi te hak itu kupor balau viral pak kawan masih kejidok, kali baru ni bah China sebelah pun China sebel, tak ada sebel pasal kerana kami pipi nong kita, lalu kita capek, so don't ever nong direct bah, ilet temedal cuma capek nasbi, don't ever nong kita, dong capek ada kita tu apa bah, bah, yang lain baru bah, yang lain baru bah, personal level lain. Sekretari lemah lagi, dia tanya menteri kau, kita bagi menteri kau, bang semai dia, ini kemat, kimi kita. Persiapan mana yang jinglung kerap yang ibu misal, nak perkat haya dia, ngaso kumbalong hi itu kita mulai persiapan mana kita mengalap dia, mau ketu kentin kalau kita menghakmi unung bed, don sumbai bahap pada rumah, don sumbai bahap pada Indonesia, don sumbai bahap hidungnya, kita lagi sembai tak suku dengan berkat ini ikan Kristen. Jadi nama negara dau, bang ihap santan kamai dan persekian Singapura, wei kebaan kalau bang ini bersuku lagi kita, nomor dua hati jenglong beriu kum kisamla, mensyakri jadi beriu kinumla, mensyakri sat nomor dua, Singapura mensyakri don mulai okam serta, don ubalayo dekiwi kam, don ubalakiu kedan umakiu mengamam. Nang sakil la puai jadi sei kum tak ter iman pada yang nginang yo yang pentemai dekat por kam jadu hari ledang in yo ladang in yo yang kata kalat lomba kala batong dah am sin skill kalau akan jajar pelajar nanti isu tap ke dikit bok kemudian lomba ngila yo hari terus yang pentemai dia mereka mesti skill hadir ke kilapa yang asyik disek ha usref hajar abisau aga arp dari beresat lembar kalai dari beresat lembar Kaju wasit yang jani, ya setelah harai, nak pening nyukir ngosok puno, lala pidei sisa kita sampai, iba unung betul, bukan hal ada yang ngendo, kawas bo, buat pensi so, buat mafiru, kimia sah akan dikejekar, shock, buat ter sepoi saka ter clear gitu, wei wong pengamlan, baru kita anang idon kemesim bersikri, kemesim bersikri yang jadi periu. Kadai kemesim tolong bang, ini hilang bagi stong kita, ini menjadi persiap bagi stong kita, ini hilang abro ikam, bat ya kijat peniru di bagi iladya, kemaru hak yang mau, ini kata ngakren, umuno yalam nuki, ada ngakren mentaru, aku ya sing hawi ngakren ni, ketika hawi ngakren menda, kalau bahadi nanti yang keji berkat ini, ngaruh memfaham apa berkat punya. Ada yang rumah nasem kerja dengan serupa, tapi pun dah bukan. Oh, ini tu kaum ya, sebab ini tu kaum jaga yo, buat kita pernah punya dia lagi kaum sem. Jadi, hal bagi larum, hak kaum sem, kalau bagi orang kaum sikit lebih kalau arun tang yang haknya no, yang kapur, nak kejilong jong kamet, kali kedua jangan ibarat mesin ji. Kata kalau bahag no pun, minum masih berkentai. Kalau no kejingja hasil matau, kalau no kejingja hak asalnya hak yang hak itu apa kau punya hak ini menbe kata kita menbe belum gede kita orang kita punya hak punya arta yang dia buat hak itu kita belum 30% nanya 30% punya hak dia menbe kayu apa kakak mai gaji kayu kesem menbe orang ngalat resem kemun ngamasuk
ngam dei hok sule bengan rak ma fiula ban ngam ton hok sule ben le sper spra ngam ton hok sule tre ben rak hari ngan su im ngan su jai su joy ya suro kum khna suro kata kalau ngim dei gilina nai watch muslim sejak lai smak lai beliau yang sejak yang kam siap mapai nak no oh di Jerman jam kas musim tahun 2000 itu saya kata kam siap mapai nak no kata sing malam lalu nak no kata jong ki sing malam di mana lupa musyawarah ni ya kata cakap wei tak sing masuk nak syur ha muslim sejak lai smak lai beliau lagi lurang lah barang don mentaro don ruk kibla poisa mat publik bat kaseng HNO ya oh kadang likely kibenta kata kamu likely mau bersih hiju pencelur ya ki kena kejengi pencelur ya ki samla kejengi hiju pencelur ya ki riu ya kejeng penriu riu klik bat kita ki likely mau bersih deka kabadang kau oh kadendeu kesiap kabaan kariti kedustur bat kebalai kadi keba kumdongin im atakar ya katin atile tiga HN wajah petu ini nadu muslim balakai ka ngimjuk pencelur ba bangin don yang tak bersim menom bangin kumbat om ban cek kelai ada kau dah keba ngine ini lagi kam di balok isak bet amka tak ulang kesalahan abang irung hak HN wajah apa nak kau ni tidak bersuatu bah HN wajah tadi kebenta kumba pitip kamoto juga mo kata tin cong supaya juga jat penriu ngin kesiu lawe ban kesiu bat kaseng HN wajah baru kini kesingi kebenta hijau pencelur bat hijau air mesim ya di para sama ya kiri orang bah ngin apa kesiu kia iki bakumno bah kejat penriu kasih beri pajni kamde manusia klun jubor akin gue ane akin ar kiba mentah ini kaduk kena perang malong Pak Robin bagilah saya depor apa pun kilian hari kene kebentang kejompi keba mentah kesini mo ba pi kilasim ya kata kelengkur kabakhia bagi om ba ma pi kiri ke samla badang biang kata badang biang depor jumati pekat badang biang ru ban sifti yang kelengkur Megalayapost.news